إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. من حديث के माने कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के अरीह रिवायत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए नबिया की ए तेदुवरी अदि ए नबिये के बसफुल तेदु करे के बा नबिया एकले फानो हदीस करे दिए हम कशोर के बामियों करे भी है के खल्कु एनागे मम्मगे बंडोगे तेरेगा 40 दोस्वंदे लुत्फा के गोतुगा लेविगेंदे अदि ए फहुगा एनागे हल्कु गडो लेपड़े फदई हम 40 दोस्वंदे लेविगेंदे दें हम ए फहुगा मस्कोले फदई 40 दोस्वंदे लेविगेंदे दें ए फहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला मलाइकते फडुबा एमी एनागे हतरु कमे लिवुमंगे मलाइक बेकलक अमर करबे ए हतरु कमे के एनागे अमला एनागे अजल अदि एनागे की एनागे अमला एनागे अजल एनागे रिज़्क़ अदि एनागे की अबाज वेरियतो मोत बाज वेरियतो लिवबे दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस का बयान करबनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला केवा है इलाह गंदी वही गंदी हदीस करब में यबा मियु करे मीहको स्वर्ग बंत वेरिये के अमल करमुगा देवी हुरे ए नया ए नगे अजला देवेदुगा खावतें हातम कार्यजो मदंदे अदि ए नगे मच लेफवा कोई ए नगे पूरिया नागे बस मीहको नरकवंत वेरिये के अमल को ए ना नरक बदगंदे अदि हम एफदान के बा मियु करे मीहको नरकवंत वेरिये के अमल कुरुम मतीगा देवी हुरे एस ए नया मरा देवेदुगा खावतें हा मिंबर कार्यवा हिसाब ए नगे मच ए नगे कोई पूरिया नागे बस मीहा स्वर्ग बंत वेरिये के अमल को मीहा स्वर्ग बदगंदे मी हदीस रिवा करबा मिया सहाबी बेकल की ए अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम दीन के फुरत मकड़ो के इस्लाम दीन बदे वडागन सहाबी बेकल के तेरे सहाबी अदि इस्लाम दीन के फुरत मकड़ो के हिंगा दिया दे हिजरा करे सहाबी बेकल के तेरे सहाबी एक देखफान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरिहु अस्सते का हदीस रिवा करबा वे एक तेरे फस्तल 7 हदीस की ए हदीस तो के सह कमा मेदुगा इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम देवे कलु इत्तिफाक वडा के फवा हदीस अदि एक तेरे 21 हदीस के ए इमाम बुखारी एकनी एकले फाणो के सही रिवा करबा हदीस अदि इमाम मुस्लिम एकनी एक तेरे 30 फस हदीस एकले फाणो फतुगा रिवा करबा वे एकले फाणो अल्लाह वडा के कम मणवेनी मदीनागा हिजरा 30 एपण हरुगा एरो एकले फाणो के उम्र की फसदलो के आहार तक कम बनी मी हदीस के दरजा पदादार मी हदीस के मी एम सह हदीस तो तेरे हिमरगन दा हदीस सब के मी हदीस के मी
e hadis ge sahha kama meduga imam bukhari ya imam muslim debe kalum ittifaq wadaga fawa hadis mi hadis ga algon menna evige midia bastawge tere bai bastaka balalaruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis ke mi bayan korapani ezamanu bohri wasiyatakum eruga ministakun nege bai kantatte rufenna bai kantatte wahaka egotun insana enage banduga ufedigen anneru e kadat pura marhalata egotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korapani emme forata marhala ege gotuga e kujja e mami hage banduga forata nutfa ege gotuga 40 doswaden bakamga den e appoga alaqa mi bahuge maane ki ei kandu le pone adi mi bas beenu karve fenuge tere diri ule suipek kala echaka ei levo suipek mi fanje batar hunna eche mi fanje bes divas baneve adi ekhoge den rasulullah sallallahu alaihi wasallam anik marala gotuge misiko korabani mupuka gotuge mupuka ki ei hafale pawa maskole padeche mi tin stage ga non tin arfatuga furatama banduga e kujja onnakamuga bayan koroga den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korani e koga malaika bekalaku fonuba allah subhanahu wa taala hataru kame liuguma amur korabe mi hataru kame ki ei furatama kamakan emi hage ajal ki ei ena duniya ge odene ki ha dohto mi kan wani ena hal korabayar allah subhanahu wa taala liuga adi e koga ena ge amalu liugu man amuru be korabani ena duniya matiga qurani kon amalisto den e fawga me liugani ena ki ei baajavire to abaajavire to mikantatta liugair allah subhanahu wa taala ila hal korabi hal kuta huke halatu adi mola denogade wende e hal korabi hal ga ikhtiyar debima e hal amal qurani kon fada kon kan allah subhanahu wa taala mola denogade kon baati liugani adi allah subhanahu wa taala algon me bimmati ga labbaf me wani algon me macha hujja gayam kormattaka allah subhanahu wa taala ilauge zat pologa allah subhanahu wa taala denodi gembe insana duniya macha ngas qurani kon amalekama insana marwe dimafo enage goichaka bagen daani kon tanekkan suwarge ge mi hetto suwarge ga holvere ge gotuga enavegen daani to nota enavegen daani narakawanta vere gotuga mikan kamaki allah subhanahu wa taala denodi gam bakantata namas allah subhanahu wa taala insanun ikhtiyar debba baati mi bimmati ga insanun labba mani insana ge macha giyala to hujja kaayam kuramattaka erum insana marwegen bas allah subhanahu wa taala baddal qurahetu allah subhanahu wa taala enage amal be faik emihege macha devwana adi emihege macha hujja kaayam kurabane hujja kaayam kuramma foga emihege amal be sababun emihege wanamattaka kandailegem ba goecha ei suwarga kamuga waanama suwarge naraka kamuga waanama naraka emihege waddawana allah subhanahu wa taala mi malaika bekala fonuba liuba anek kamaki ei enage amal geitra enage rizqu komme miha gos mi duniya macha anner allah subhanahu wa taala wani emiha kam mi duniya mati ge rizqu dutuga libene ki ha minbar kama ei chig tafsil liuba episalaga ekanka liuba no adi allah subhanahu wa taala algon menga macha liuba nuwa kame algon menge hodan kitam me waraka masay kuri kam go vies adi muli duniya ge uriha men jamaave ge algon menga echen hodan masay godin kam go vies allah subhanahu wa taala algon menna liuba nuwa eche algon menna libigen nodan mi hadis ka algon menna libigenda warabbodu filawlen ei qada qadaran iman kumge waaka qada qadaran iman me ke ei allah subhanahu wa taala emme kuri muriha takati mimbar koraba kandaluba etakati liuba wa kam algon men gabul kuru allah subhanahu wa taala liuba wa gotan noni algon menna me ekes kamen higagen nuda kam gabul kuru mige maanennu ente salega allah subhanahu wa taala insanunna waki gotaka majbur koraba wanige komme insane kes emi hata ikhtiyar dibigen ba mi miskitam medo haziru meti mi hoge terega komme mi hata wes oi ikhtiyar miskitam haziru namaz korma din namaz no duniya bi hen kame ka mashghul wegen ulumuge names allah subhanahu wa taala tawfiq debba baati allah subhanahu wa taala hidayat ka baati mi miskitam medo haziru meti mi mitanan haziru namaz kori adi mi namaduge jamaayen ala duniya bi komme kamega
mi wagutu tan nagala mihum e wagutu nagali mes Allah subhanahu wa taala emiha deepa debba ba ikhtiyar ge beenun koke Allah subhanahu wa taala mi kuriha kame liuba fa liumunga maane nu alagon menna kankam waki godaka pura majbur wegen ba kamaka gabo gadanan imamu ge terege himene kandattaka balala furatama kame ki ei Allah subhanahu wa taala kuriha kame jumla godeka adi tafsili godeka mola denodiga ba kama imamu Allah subhanahu wa taala denodiga be gahakum vette fatek e vette wagus e vette kammes mi huriha kame kimi Allah subhanahu wa taala denodiga ba kankam kama alagon me imam manje den adi hama mi ge terege himene genda anek kame ki Allah subhanahu wa taala ekan kamani lawul mawfudul liuba fakam alagon me imam timmana kame ki Allah subhanahu wa taala ge irada fula ko menuwi duniye ge ekvis kame nohiga kan gabul ko ekam imam Allah subhanahu wa taala kanalu ba kame menuwi mi bimmati ge nohigana mi kainatu ge nohigana kan alagon me gabul ko den gado gadaran imam ge hemene hatarona kame ki Allah subhanahu wa taala vi duniya mati adi mi kainatu khalqu qurba fa huriha chen khalqu qurba bani etakati ufadda bani Allah subhanahu wa taala kan man imam gado gadaran imam ge faada tawge tere balalaru kantatta meduwaremuge sababutawge hinufuma alagon mena amruwegen baayar alagon dabul koren chehen ekantattawge alagon mena kaamiyab likma na kaamiyab likumuge aslu haqiqe binawek mani Allah subhanahu wa taala ehenkam alagon men komme kame koran beenu mikam goves emme furatama kamaka cheheni Allah subhanahu wa taala e dua dannam ekame pahikodew mage sababutawge hindiyas sababutat titamme fasehe ko fenno ekam goves Allah subhanahu wa taala ekame liuba nuwa kam goni nama kitam bewaraka sababutawge ekam goves ekame begen dudan sababutaw ei alagon me hifanche kantatta names ekam ge tawfiq debum wani Allah subhanahu wa taala gadarto adi gadonga tarang imamuge ane faida ge tere himeneni alagon menta dimawa datitaka udaguta mi huriha kam mes meduwari wani Allah subhanahu wa taala ge hadartun ka Allah subhanahu wa taala liuba fa goikam alagon menta kabul korena alagon menta kurimatiwa musibat tawge sabu alagon menta libe hitama kodawegenda den mi hadis libe faida taka balairuga foradama kamaka mi hadis ka alagon menta mevani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko debba ma miha ge bandu terega insan aufedigen anneru e kadat pura marwalata bayan begen diu mikameki mi alagon menge lola fedigen da manzare no ehengam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas puluga mikan as fawati alagon mene ege kihinekam e marwalata as gendani den ha mi hadis lebe ane faada ka balala ruga mihar ge mi zamani wasilat beenu kogen hede fori bay dirasada ka pure bay tahlil takum fenna manzar to ko terega alagon mene ave fedigen de kujja bandu terega e onna marhalata mi technology ke beeno koge mi korwe dirasada ko mitakka kantattawge tedukam mi hadisum bayan begende e ebbe saade ka alagon mena beeno wen noe kirti qur'anuge sahhakan wata sahha hadis ge sahhakan kashawar kon mattaka science ge dalil ta kan wata science ge research ta ka beeno begen noe namme science ge research ta hoge terega etche bayan begen aswa kam ko ani nam ekame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basmulaka ek gotan aswa kam ko ani nam no to kirti qur'anuge ayatin ge aswa gotan e research ge aswa kam ko ani nam ekame ge tedukam gabul kor mattaka alagon men ekkala hadisun dalil ne gidan e anek kolenno qur'an tedukam bayan kor mattaka anwata sahha hadis ge tedukam bayan kor mattaka alagon men kommen beeno men noe science ge mi ilmi dirasa thaka alagon me science ge ilmi dirasa ta oke tedukam bayan kor mattaka kirti qur'an no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis beeno koran den mi hadis lebigenda faada ta hoge terega nutfa ge gotuga 42 banden koda kocca ofedigen anneru mami hage banduga onnakam bayan begen bede mi muddatu ge terega nutfa ge gotuga kocca anneru ei ekama meduga fiqhu ilmerin bayik kahala masalata bayan karawa be egoton foratama kamaka e halatu onneruga e kocca anwata wattalon hoddawaneto nuwata nuwaneto ilmerin ge meduga mikama meduga de rawiye ebove e rawiye ke ei halal farwaik beenu kokken kamugo aninama e wattalon hoddawane kamuga
ei ekama beenu jehi jahaltek ekada haaletek e uddwana kamuga nammas bayin ilmeren deki wada gannawa agutuga e haalatuga e kujja wattalu muddawege nuwana boda rangalu raayekama bedeveni birawi adi namais mi haram wegen diyo ekbar wegen nuwane hataru mas pahu e kujjaya qur'ana elumu pahu wattalama mi deval ganwata mi darajaga onneru wattalama haram kamuga ekbar wegen nudiya kamuga vies ilmuweringe emme e rawiyeke emme baar hori rawiyeke ei ek halugas wattalum muddawegen nuwane kamuga den alagonna me hadisun diviganda anek faadaye ki ei ufedumuge devana marhalaga gandu lekolek fadan 40 banden onnakam mi hadis ka bayan korege mani alaqaye ko alaqaye ki ei ingires mon leech kiya mi fenoga ole fanne pattaro eche hashigando lebo eche miharuge mi dirasata dakka gotum ane ultrasound scan fada ekala eki scan ta hadagen kujjage sifa honnoge balairuga e muddatuge terega rahimuge terega kujja onnakam gowani e panya edbattaru shepaka nota battamaka onnakam gowani ehma alugan menna migemes egegende e zamanuga efada ebes wasila fende zamanuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadis qurawa baruga ekalen faaniki allah subhanahu wa taala wahi qure fadan la yantiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha ekalen fanuge hawa nafsa bas vidalo abe fulan none ekalen fanu vidalo bas fuleki ei ekalen fana bawale be wahiye den ofedumuge timmana marhalaga maskolek fadan wa kamuga mi hadis kasmene lafzu ki goga asmani mutbaay ge goga wa waka mutbaay ke ei hafale wa maskole mi maskole fadan ad miharuge mihuri wasilata peenu ko kan tahlil takura mi e photo da nek maffa balairuga miduwas kologa ane mami haga badoga e ofediga anna khalgu note koda kuncha wannani mi fada gotaka ehenkam mi harufadu note mi marhalaga adi maskolo de marhalaga me kadat kore ege forakam marhalaga ki ei insane ki sifa nojehi onna marhala devana marhalaga ki ei insane ki sifa jehi onna marhala mi masalaga figuru veri baik kahala kantata zikru koraba be egotum ekkama ka zikru korabani insanage sifa nojehi maskolage gotuga onne iruga e maskolo vetti jenama denge yanna deki ei nifas ke leegutuga gunanato nota ei nifas ke leegutuga vegen nudanato ilmenin ge raj rawiki ei nifas ke leekamuga vegen nudane fasid leekamuga vies ei nifas ke leen none adi ane masale ka miya gulegen zikru koraba masale ki ei idda hori mihamu enage idda kendigen daanato ehagatuga insane sifa nujehi wanis mi maskolo vettiche kamuga waninama enage idda kendigen daanato ilmeringe raju rawiki ei ehagatuga insane sifa nujehi wanikko vettuno kamuga ves idda kendigen nudana kamuga idda era hamani hama e ane tin tuhur nota tin hayu hamomun kamuga den devana marhala ke ei e maskolo insane ke sifa jehigen wahal insane ke sifa jehigen wahal e maskolo vettiche kamuga waninama elmerin vidalo agotuga era den yanna leki ei nifas ke levutu gunigen dana adi idda invest eam miha kendigen dana e halatu den epoga mi hadis ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan karabani allah subhanahu wa taala malaika bekalu fonuba hataru kamata hataru kalime lewuma amur korban wahaka adi furan aluban wahaka ei sateka vihi duwas wafam sateka vihi duwahi ke ei mahu goto balak ko ganenama hataru mas mi hataru mas hamoma pahuga den figu verin zikr koraba mai masata uga terek balala ko ganenama ekkama ke ei eya pahuga furan eluma pahuga ekujja vetti chekamu ganenama bagen gos chekamu ganenama den e kujjaga macha muslimaka meduga kashkama kemige kantatta pura padain hama kashkama kemige kantatta kurum ei muslimuga gabrostana ga walnama hineuma adi kashnama ko mikantatta kurum wajibu gamba kam adi mi marhala ya pauga kujja wattadum kuddavige duwana kamuga ilmeri bayan korabani ege kuriga marhala tawga maamihaya gellume maamihage furana daafata nota furana gellum waafada
kame medwar vechcha kamuga waninama ekujja wattalu hudda kamuga ilmeri bayan korba be namois mi ruh eluma fahu qur'an eluma fahuga de wattalu hudda nuwana kamuga ilmeri bayan korabani den mi hadithun de beganda ahem faada taka balairuga mimwaran imam ke ei algon men macha wajibuna ba kamekam mi hadithun engegende adi den faada taka balairuga Allah subhanahu wa ta'ala wani algon men mi duniya mati ge libene rizqu ke mimbar mi kuriha kame liuwa faka algon men bayan ke ngamade algon men eten e hod mattaka sabab to ge panje namas algon men ge bodi hayata ge maqsad ke ei duniya hod mattaka ulum kamuga hadagen nuwan algon men mi duniya mati ge lebifa hagigi maqsad Allah subhanahu wa ta'ala ekawantkom eilah alukan kurun ei algon men ge maqsad kamuga haden cheheni ebe sahalega algon men ge duniya fahatun do menno sabe ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men liuwa ba eche algon men nodibi bibimmatin algon men maruwegen nodan adi algon men taka liuwa ba eche ehem farataka bes dibigen nodan Allah subhanahu wa ta'ala eche algon men liuwa ba eche algon men liben namas algon men wani sabab tawga ikmaayko ekam masaya koro ebes halege algon men muli hayatuge maqsad ki ei ekan kamuga hedumenno den algon men nambi hadithun de biganda faada tawge terega insana සූරෝගේ බණු නුවත නරකයේ බණු බිනාවෙන් බණි ඒනගේ අමල් තවගේ මච්චක්කම් මේ හදීසුන් ඒ බයාවෙන්ද දැන් ඒ ෆාදතක බලායරු හේෝ නියු මේ දෙමුගේදී දුආ කරමුගේ මුහිම්මක එහෙනි මේ හදීස්ගේ බයාවෙන් බදේ සූරෝගවන්ත වෙරීගේ අමල් කරමුගස් එමිහා මරා කාවතෙන් හා කාර්යම පහෝග නරකවන්ත වෙරීගේ අමල් කරමු ෆානිය නරකය බදගෙන් දාක එහෙම අලගොන් මම අබදවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුආ කරනවන් ජෙහෙන हेव मौका हक मौका अलगों में के फैतिल साबित को दे मुंगे दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ तो आसरे अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक ए हित्ता के फुम फुर जसवा इलाहे तिमन कले फानो के ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौका ए बेला के दीनु का साबित कर पाने हैं मैं अलगों में के अबदु बस दुआ का पांच है नी हेव मौका हक मौका साबित कर दे मुंगे दी दुआ कर मुंगे मुहिम का मी हदीस में साबित वे गंदे हैं मिकम मी अलगों में अबदु कोरन जहेकम देन अनेकम के यही हिदायत के नियमत शुक्र को हिदायत दिबुम बणी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हादर को हे मालवन में शुक्र कोरन जहेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला में देबा पा मतवेरी नियमत एनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इख्तियार करबा अलवन में हिदायत का बारो मी मगु मुदिबी एता बय को बिदुनी मती गोड़ मुगे बदे दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलवन में के मी हेव मौगा साबित हुए हेव अमल कुरम मती के देमिति बे आदि एबे के अमल तक हेव गतुगा स्वर्गवंत वेरिंगे अमल तक गतुगा लिमिगिंदा बैकम गलबुन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।